The rainbow that represents Safo Kantanka. Me 26 targets. Internal permission me Maya fast the butcher for Sunday mediti. No, he on to young control where you know see 26 targets. Into me who said me, Okutame. Milk and in fear that will say, I will 26 targets. Oh, me, I will 26 targets. Oh, no, catch him, sir, woman, me, I will 26 targets. Internal permission, another name. Me, ya fasting, a butcher for Sunday mediti. Oh, to young control will remember who said, Sada no to young control, Sada no me a woman. To a member who says Sada should be a woman. And it's a Christmas for many. I just say I'm going to for your near Jasano. What two young Guntonu were you? Menana so, or the 3rd February confirm, say I will 26 targets. The Menana, you won't touch February. Menana, you won't touch February. 50 years anniversary. That for me, I won't let dance here. Just a me, you will 26 targets. To make you need the bar, or a yammy play, or a yammy or so, a yammy cassie, or a yammy cracker. It's the other. As I say, Papa, a year so the BBA school. And I will see or see Kochebi, and I'll confer any now. And we see that was so. A dear Jumana could do, yet the Imperial Mauguno. Papa, you may be on the mouth be a uguno. Oh, I say, Papa, a dear see, I will know bodyguards now. Mode Papa call will fear on a dear Namode year in Tia. Oh, far sorry for Nibia Umuso, a soft for Jimmy for Mugu headquarters, so I said, a binum, any munyansa. I will be almost so mumashe, Umuyan Copono. The old dear now, dear, because you come out and say it. Nay, we are singing, who neglect Jimmy, no Jimino. Because you'll be answered. Obianso so di me ho agwa kwadwo no mienu ba ko bewu me si me nsuro kwadwo me si wadi adura me di de sene I'm telling you so unima busa de metimi de aye wo no ho opa kofa Ghana ha mafias nyina bra wuntimi mfesi me makachro o se tembia be me nkwa na metimi kam me se sa opa ma me kwa ne fa bodyguards na odu omudi bone no me nkwa me fesi mo ana ofu se macho ne yede ko ho Jimmy for a so, and also now bow cocaine na two ni Jimmy na wu Jimmy. And then as a body IO. Oh, dear, myself, opa, master car tie grandpa, could you I'll come for you. My hand to baby, I will be a. My hand to baby, I will be a. So, only my would differ, may no be ni bonu, a yamen qua, because so do I only could deep bonny, only could come ni pakrampona, or Dana do a name no, me and Cassa, mafia doesn't talk. But the Oyan may catch your session who ye say, be yes, a bo, let's say Mimi Guido could you met me and your own coin through Sema, not Papa Fina Copoa, Nessa or no, and ye did say, or the ever call heavy, may make you sub on some gentlemen too bonny. So now Kunkuminipa, Mamma or JJ Wa or Tempata or buy what's my seeing Kukuno, your evidence, I'll make sure say the woman will make case against you. Oba so no what's that papa bibia type against egu wodi wo mu nyina sitire bibia beba on se bia no ahye no kwase boy abrabo nya bona edi enti na opese chinchina adwuma papa de ma wa wapam wansa na papa no o free wiase no opese unya public sympathy na bone a udidi papa pause ahodo e call the body mu no adenti na o meka Emra papa e catcher or said, but Kawu Masam, when on GH, when wouldn't you are many adjoa, could you a camel lock na wo may say a time will come as a papa fina me. Send a mechanic near drew near your beya could you but tone fin out now but far from Mediane. Send your cast or papa as a sa for Mediane D. Now the Unyebino, could you but far from Mediane with I promise you, except papa no Yame. Obe brass and will because we the pump ponini. Oh, young boy, I want so I ask a cockroach who drew.
because bone e wo tim na unum say wo ye papa say ya me agya ye wako areho mu say ya enka wo nye saa bone no en wonya asofofo bi a wo mu nwine wo magimi en wo mu di wachi wo mu gu headquarters wa kwasiafo a wo mu ntime nwine wo mu traze sani wo mu sankote yare en wo mu di wachi en wo jimi kosa na akofro kwadwo wo ye hwan who are you kwasiabo nya sebo timi de ka ma na wonam fom na kaye meme kwadwo usu a meme bicycle kra me mfa ma me bicycle kra me mfa ma etu sa wo so ye be ma me se me ka kiro yisibo asem fu wonu nya sa me bone e wadi nyina meme de be ma bloggers meboa wo ama wa ye dey ya spread you news so person ye popular etu meme boa wo unim information me kuta gas no odidi wo mo no me tie sika ma bi unim information me kuta wo wu la ho yaya sorefo ne bre ebi koto momoni ebi koto ko obi na kwase ampani na teso wadi sika na wodi nam Dubai akesesam ko na koto asori yesi ehia wa asori mu na ubejimi akodwo ye bebo papa menka se ye bebo me ankasa mi gideon meboa ma osi nyina tutu meboa ma osi nyina tutu o de opa akofatu be me spray se ni me spray akokọ no wajimi anasa afi na ubejimi jimi 40 se o obi a yesi ewo na wo nante ko wachi yenye no menye motia unye motia kwase wa mu nipa na yewo na o ma mesu dia se yewo na wo nante ko wachi wo ye no me ba kwadwo I'm telling you me so ye no me ba eti sa kwase afo no mu gu headquarters wo na o mu nim de wo de ya papa so o mu nim ena skadie so no mu pede a ene ye papa na ode na sorry bai no ni hobi eti sa o pesa oboa na sorry ni gu we are ready for you ko na kwato wa sorry na yisibo asemfu wonu anya sa wono ya no wo bibika me sesebo car tie crapa ya kodwo I will come for you ene na osabo o bodyguards na mo de che papa ekohye mu fie oye na yakayaka de kodwo ye nimu nyina ye de ni ene ehwe mu ye monitor mo na da be ne bebo no kodwo ho na obewu se papa tia se kramanfo anya hwe ne samo ye mature e wo nyame adwuma mu a onko ka se obi adi watam na akɔkye no me de asofo mi pagi misem ate asofo amohwe me de mi pagi misem mo kura tumi obi di matam akɔkye na ye mo mfa mo asem no nkusie mponche mo ye nkrama ne nwa mo mesu nyansa wa ha nti na meti o me pesofo bi adan fofa no so obi akaseti ye di yesu kura te so who are you people so obi akaseti a na gbagbagba mu pomu se nwan me di sofo 28 December 43 years. Wow. Mu bada bay ya de kire ne ba ya nke bi ni computer ma oba metuwe ya sopa me wo mfre urade nso be mi mfre urade fa kimi ekuso na so de dai de wo mfre urade no ntabo mu no hye wonye bibi mani pante wase ne se nyama na afre wa nkochi nipa bodo sam na afre wa be prako munya chimi no yesu ku edi na chi ye kan no ho asem se ne mpan mbere ma nwosira nti ankasa wo kan asem ba ko pe se nyame sate ya nwoso a enye de mo no ba kan ne bebu ma me computer ma mete yi obi nka se obi amayache mepe me ya nche oda don kuma kwase ampanyini ba so obaji masasi timifo a wusa asamade ho me sa akoto no ho da meko bia ne ba akoto manso wone yiri bajimi man kan sem bia me se me ya kwankire 13 days we de be se 13 days akwankire enye yi ni firo no ko ne baby oh sir yes of course enti se me no metumi nua no masofo sofo a we ye papa bia no emfa police station asem so obi edi watam okɔkye no wo tumi approve tumi ne kire me amtewe me nya wedding da ndi mo ho kwan so mo wade ma wade wo koye wedding no a ana wakofa bibia akyekyere wo kon ndi metu nipa bi for say wedding die aha hey to be wa oh ana sababu se mu asente de sempo no okay right me mo akwa ba de oba adepa TV edi no so de no ane Miss Cover Girl so from me Cover Girl mejo so na ne me no kase ya baba be pie mu wo ya ye papa ya de ni na computer man ba akopɛ enemre mu de say o ka man a all trend there na je say computer man na air trend there waji baby a afa na baby say ne de ade na de be pie mu ha say Apostle Kojo Safo Kantanka ya papa a wenya ni baby ko ni wechi nsensem ehunti na yedama ya baba beto ya papa ma yenhwe video nyo ebi mbrasese ya ba na nkomo na aka na ya dia hyehyɛ so right ya kwaba computer man me ma kwaba de ba de party yo santa ba na what say yo ado me ho ye pa na so ko na de odo sin de ochi obi a wo na wo ye dumba kuna se wata de bi afafa wo so na de wo ye se wa buru ni ana mess ma je se wa buru ni ade abose ta no wa je afa so ho ye nyame ado me ho ye pa na so yesu ado me okay okay ya papa Apostle Kojo Safo ni wechi nsensem bebre kai papa de nke ye kan wo ye less controversial
Ghanaians say kasa o man dan dwen sen ka papa nko no so ni wo echi ne nsensem bebre be piepie mfa ne ma se gwe obedi ade ni a woni ade ni okopie ye na se a ye chia obi nye so obi so je so me pa sho die na be kan fa sansensem no me da se pa echia at the party before sure abefo de awododo de ba no me say da chi a mewugo kojo safo de kwara de sha oh sir na sa mo ma do so obi ara na ma me de moja okay nti so obi ara na bi okay me say me papa ware 7 or 45 me ma dwene nko 40 me papa wo 45 na I'm talking nti me father side me chiri ma ye 43 eni pa me hwe wo mo ti de du bi ya ma dwene bum okay kan me sam gu abontere okay kojo safo de na apostle nyame mfa ne kra sie okay me ma do me fa due onu ni amane hu no enti papa wo 45 okay na I'm talking 2 me chiri ma ye 43 okay ya ma apostle kojo safo delete ya ma schedule sure ya ma do me fa due onu ni amane hu no oba de metimi akan ba ko pe ya ka se obi African star se ebibrem ensonoma untimi nyi apostle doctor kodosafo emfi okay abaye bi pa ataye me yase o man na nso ne mu yi okay me di blame kase ebe ma Ghana mpanyimfo ene o mu wa sanke agi papa tu okay ade ya papa ye showcase ye nyina na sanke timi na so to na nke o mayi mu nke do tem bi ya yetim kase dodo na nkomfo mo na esi kantanka ye ne cash tutu na ntimi anya na sa ojeja no mam eno ma ye bisi basa na so nya we de papa be ye bia no oye okay ama de sese edu bia no watimi ade edu waje muko eye papa ye nkan hu se nipa oba wiase na sa wo abusua de amoye we de betina de we be na de ye nkwasi asemo oh sir o mun fa san kwasi asem no kura nto ba bi oye santini gente na ma okasa ye nkwasi asem wo free asante ba kwai okay oye de hye okay aya abusuafo ana so obi wu a ye di no na de ni eba ye obetina de okay abusuafo ne esi na konya okay ebo da duana na esi na konya ebo so ewie ye ni esi na konya me ya wan ni ntimi no de mekeka ko oh okay enti woni pa bia se gese bia na dwumam ena na dwumam no ebia na papa no ye we okay se me ni ho a we na badwuma no wosi anan hwe sanya sa se papa na free mu ne ese ne babi na ebetina de asante ye nya ne sa okay wa free mu no ya asante na busua no mu bi ne ebepe yo beso no tuom okay na wato ana do we hye ne mpaboa na do we fa na taade ana ntoma afira na nya se ne mani bi ye nya ne sa sa okasa asante amamre mo mo nya ne sa na sen ekwan ben so na mo fa so mo ye no ekwa fa so ye ne se nipa no ebi ana no ye na daduana no okay empanyimfo be ko agina okay omukọ agina ombeba ne bia omde aba beto okay eye man panyimfo wo kodo safo abusua no mu no papa kodo safo abusua mu asore nka wo e man ka ho okay se man no hwehwem abusua no mu ye hwe nipa ye de ne si yewura kodo safo anan a eye obetumi akura no tu okay nti man panyimfo wo apostle kodo safo abusua mu na bayi o enye ne ma homo ne man de omo ba bi okay nti because asantefo no yedi enade ye ne agade e bantu yetirim nti kodo safu nua man na ofanom na sese wo tumi no nti man na be wura maka se we ne fata ne ye de na ba ba kina mpanyimfo gine tumu wi a ya ma wotu so nsa okay ni pale din die betu so nsa wi a na man mpanyimfo na da ase ni pan so da ase bi nti wo mbe su kakra ye ni di ade ni be su kakra me man so asu ye wi a fe na ne ye kwa akofre ne mano ade o maba se mo papa ni okay why bibia wi na dia kire nti papa na ba wo behwe se apostle kodo safo aya wela sa odidi adi ni odi ade no wona e begina okay ama ya hwe bibia okay se e beche bibi se e bede wono de odi ade na ebusua panyini ena so obeso te kodo safo ma apostle ma oje omu nyina no de odi ade no na behwe omu nyina okay atoto bibia atetena pra na enko wa yidi bi omu a wotimi ware bi okay okay em woto aso
Di omo first on pesa aware say di omo bi. Okay. Am de ma de ka dia na mototom ho. Wo so na mo bo atopahia ye. Tane ye no so ati ase. Matias. Metie wo kasa mu from infitiase na o kasa papa no wonye nipa. Na Ghana fo na so man so no mu ye. Enti nsema nkofo ke kasa papa no wonye nipa ni ade no wo gitum sa. Wo ye nipa na no so nipa no so. Mo say wo nipa mwa bebrebe wa asase so. Obo wonam no okọ no suniti aponchiti le tuaso. Wo ti krama ni nkusieti. Wo hwe ni so ne ba obi ade bufu bi ode otimi bobo TV bobo glasses no asefo ade otimi tutuo uyi mpabo abo wasum otimi gu anima so ono wo ye nipa boa. Ene wo nimpa so wo ya de kwa ma na nyefe ogina onsere da bia mumunu denim asphalt. Okay. What you say? Ene wo nipa wo ya de ma na ye refe odwene sa de am de yemnu nsese me nti wo nipa nimpan na nipa boa. Okay. Nti we no o ye nipa na no si nipa no so ati se computer mind. Okay. Me software me die no. Me gina platform so na me software abantem ye santini obo me amebo bi. Okay. Sa na kodo safo de no wote ye. Okay. Obi o timi hwe ade abroni be bia no aye dipe pepe. Sa ni pe ya mpe na e ko fa man. Nti me ni nipa ye atwe. Yeso onye nipa o ye nipa na so dipa bi no. Nurse. Okay. Yeah. Just last 2 weeks, me na man na me hu say nyankonton ato. Papa wu ye kwakwa kamea ye say nyankonton de tototo rofro. En enkofo ke kase papa no enam say na ne shroma na say ne sign eye nyankonton intino. People believe say nyankonton na tototo no. The man has everything to do with the nyankonton. Do you also believe in that? No true. Okay. Me say that me wu. Enkama be poso papa. Yeah. If you say many at the Tomo and any day, dear, but I am very woman. Na enkama de sanke ye kai janko mu pendwemu. Na de no fan kai no. Enwa modia me no me twam a na me twam se wo ba ho fa wo peme na me na wo enu me bia akire me kwai. What you say? Enti enkama na poso amame wonye. Wo papa je se enkama poso a he ya wasem. Me de wo se me wo peda me wo enkama be poso. Ele nyankonton so be on se oni pebu ha. What is symbol nanam? What you say? Sure. Young Papa Atamels, the former president. A do time be a free moon August na, which means a William. And if it's any wood a year, yen the Swiss man what? Your papa could just have for tears, was it that you will boom and young control, no my baby. And this will no son may see a patch, let's say. Yamakana or the Ejima. Because of a so man, a small suffer. A sunipa or Brennan was a man to prepare one samba saba say that. Sure. What you said? No, you need to be a. To say, I said, yes, any and you should buy the and can't have it with you. I don't so much to say. But the many other and no pay. And now first, man, ya. Okay. But the man would do at home, Bible boons out once. Jane Tina Bemas one obey. Oh, yes. And then the ambassador Papa Subana. Oh, okay. And now, man, men patrol, men paza. It is a obi hweme let's say obi kwai na jesu otwa wotro na kwache na ntem na be ka kire me nkobonoma. Oh, okay, that's fine. Me for man so me de man sabebo no we ne tia mra na obetumi abom ya me dwane both for hwehwe me de amenya malo e hokwa kopele me da mu 2 days fam kombe de mu kogina kwato a me de mu tiere ma de mu 2 weeks ye no kwa betumi am na home e wo says ho ka bo ni fa gum sombo. Okay. Matias. Computer man me that say na yeah twaso a polygamist to be a polygamist and na say be man or polygamist and worry dodo eye Bible mu no obi ho a wanti ase wo se Yesu say Bible aka so beja woja na wona ho na akoye ho namba ako eye Paul so be kan Paul wo Bible mu be kan say obetimi anko bi anya te so no Paul and support the Jimmy, I would Jimmy Crowdy, Paul over Women Panasama. Wo ye lawyer now or your lawyer to say him yellow. Okay. And now, no. So, Christica money and put me to rap to say. For me, send Yama within a minute in Sabacandria and then one half friend. Yeah, Ebushan we didn't did an Akuma Patchler one. They recommended tap send that mama. And that's how far back. Also, for baby. Now, you're basa. I'm rating so yeah.
Omo ye A1. Nti obian lo do tap send. Na all say sika for tap. Yɛbɔ ho de wo kyerɛ amansan yɛbɔ ho de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap agyamu fiwa tap send in this street na tap de no ana ɛkɔ tap de ɛnua na yɛ nyinaa ɛyi Piao. Wochi agidifo de Yesu wochi tata omo papa womo so pa womo e prosecute bi no ma ya chi bi kra nam bi koto ofiase and Awurade Nyankopɔn de ne nsa ka wo da maso pa so mo fumu ponko ate so beto fo ma wo hwa ponko de ni na ba ko wo hwa ma wo hwa ho ne ye ya wontimi ni wo ba bi abi efi wo na po won se de hwa ho no wontimi fa ne ho hye wo ba bi aho bi do se tete dia wo twere bugu se mo nyina mo ye te se na wo sabu be ma nya adwuma me am to be ma be adwuma Paul na wo hwa wontimi na Romanfo de akira ne wo ba bi wa bo se fa de bo se akwo okay Roman fa de bi kwa nim se fa na mo na wo mi I see yo mu diagram de be ba abonte me father so picture nyina on your ne o hwe ye nti polygamy na wo ka no e wo ho na ye mra pon na wo ga na mu ha no de ye gitum e ya awade ba ko pe marriage by ordinance even say customary marriage na say adansefo ho with the pictures ya court no so agitum okay then ye customary marriage no and say marriage bibi ba sama court betimi agi atum what you say nti enye tentra say just akọ court na kosensan what you say yo Mohammedia marriage ene nkramofo na yo Muhammadat sana meka no eno marriage wo ho ene yo customary marriage e fie de ene yo ordinance e wedding nti wedding no se okoye de nsa kohyase a ene de wontimi nware ebie mu nyi animu se wotwa fa ho okay go se wo yese wo yi wanimu a bigamy ne de bayo what you see if you say wakwa akosan your Porsche bi wo ho ya so wo kokoto akosan ya e kire se mfiri obi mfiri obi achi okay obi firi obi achi a sei okay nti se obi aye word na so free ni nipa na chi wa bra mu ntwa mu wo koto a e je se di bigamy no e ba wi se nipa na e criminal case obi tuma kwakwa de fiase okay na mum se aware dodo na de wa me amtewe me nya word da nti mo ho kwanse mo ware ma ware bia na customaries where ana de papa na meka se ukoye wedding no a ana wakofa bibia akekere wo kon nti metu nipa bi for say wedding die hey nti be wa oh ana sababu se ngum asente de sempo no okay mafo oba na mehwe na kama anya nsene Roman father wa sha atade no so wadi wo ndi na so fa akire kodi anya Roman father e die no ho wa asem wo me peso bo ba na me na ba bontene oh ma so sha kwada no no okay kare nyi ba ko SS oh wow ba ko so wi university anya so wo ye na ejuma o ye ejuma aja se etutum se aware dodo no nke Bible no ba bia na wo kire sare ba ka se be ma begina jan na ho de no bata ne yire eno no ka sa ye bo sa Yesu aware ho asem bete wanya no ndi so hwem pa Abraham ware mienu Sarah ne Hagar aja se o yo mienu nyina ho de bete ye furo no na ho no ohu nti ha ye mna no se de mra na ka no se be fa asem aware ayo wedding se metumi aware bi pa yi se me ye ne fie die mentimi mfam pi ebi se nipa na bata ho fa e ya aware de no so de aban ne court gitu pa no e ye ordinance na e bi amene ho anam ne sa oba no ya aware ya certificate awo sanity ase madimeni atotoa hwe hu se polygamy ne awododo no ani be ma ne wechi no e din sensem bebre neba or time you know misunderstanding ya de japade hu sensem still we be recommend awododo amankrofo metuwe me maye 25 wow me pebia ka ho na nkadu 30 I swear with my Bible be do 30 hey awododo na mame yeah so metuwe me nyeni pafo sure I will be 60 years 2026 1st December 60 yeah my 1st December 1966 oh your home so next year yes I will be 60 my first one was 35 years my second born will be jina tuntumbi or ya biama
Okay. Me wo banana no nyina wo. Wow. Na me hwa a wododo no aboa me. Isa nkwada na wo mu na si ebie school a. Ya na omudi books sem ha me. Na so sika wo fie ntu no eye. No na se a wododo nye. Eye wo mu si bia wo achi. Wan toto no mayi ya na basa. Ana mpanyimfo bubu se de wo wo ni nim sabe kata woto. Nti me wo bi mawie, ma ya me bibia me ya wo. Wo na mra mo no wo hwa. Every day be a person changes wo mu no. Na so be hu lawyer. No akọ the call high court no asesa e wo dia. Oba o lawyer de kire wa no read mu kakra. De obeso yin difu no yi, de obeso yi wo dia hyem. O hwa na se bre na e be kwa a. Na ne wache because we na ya mfam to be a man be hu. Obetimi afa akoyi adwuma akoyisima akoyi fake one ya ba. Okay. Enti sa watoto no mayi se mi wu a. Wonfo we ya. Kata anso ne yehwe. Wo na ba be gina ho. Okay. Mo so watoto no mayi wo to so maso. Me to me ba na wan se wo be fratra me kon so. Wow. Nti so mo ma ne mutimu yo mo de pi na wan ten o mo a. Jimi na wo wachi ba. Oh, okay. Na me se de me si ya me ma me kokko ba to me wo se wo papa na me. Sure. Don't me Jimi sa me wachi. Ma tutum bibia. Asori ye. Asori auditorium no me ba bia nka ho because in law no eye nipa bebere na ba ye o contribution si. Oh, okay. Nti na asori to serve the nation. Obi abowulum. Nti nya me aka sabe body fire property. Nti me nya well farm ba bia. You ni mbra ti se na yesu am obeti. Ana me wachi members be consult ayi a obeti me atiem. Oh, bia oba e bia no contribution. Dem portion bi woni se bia me shops bi na sefo a. Na ya asori ne na mu ya nye se yesi shops. Nti bia no na be ye me madea bibi sort ase ha. Nti me de meka ne se se ma e be pre so be sunso metu mo hwe kra no ane kodosafo owu awie okọ. Nti mo amaka mo de musu ba chimi wontutu mo hwe. Okay. Na mo hwe mo papa na okọ awie na ha ne de adwuma mo okọ ye nsa. Papa ne tiase ne de ne ba bema na si so ka se de ne di ade. Ebeju bebe ne nsensam ketenkete bi ko ekire ekọ so we ekire na pe nsema na piepie chese papa no. Edi ni si ade so no be mama ne home no so nti papa ne yi ni si nche no de adwo asafo ebe si so. Sa de na wo ye you know was it the right thing? Ona de na adwuma na mo de waba. Okay. Na bra na jam kwa na wu same ho. Meka se bia ne ba na ba e bia no de aye ma asem ne ayisem ma de de be ma bedi onyame amo sa de yanto bodi no bi fa ye wu na nso bia na akotra so ne enye be se no ma. Okay. Wonderful e be susu a papa na mampanyimfu man sa na we ba ye be man ti no hye wo ne onyam. I just have so a lawyer profession. Na papa no so se wo se do na ma do safo do no na sefo ne bia ba ye de papa na ye wo si nche de a na nie be man ni tumi bia se be kanta se bia obeje no ma bono bo se de papa ndema because papa ntia se no yi wo si nche na mo mu se japade ne ye chade a won so nsa wo mbi nti nei se ne ba be man be na dwi se obi opeso wo ye kata were be kanta no ma so de a abusuafo no ntwe ma na sa na ka bibi se na ka me ko ye abusuani ye wura de nyankopon na ka me ho atom bi because me da bia me ye ma si a me bom pesa de be chi me nya manso atwe that's my part. Okay, enya wa ka manso ya semi ma me ntwe asem we wura nka ho mum. Currently ade ba kwa ekoso Ghana ha pa ye asofofo mo chichecheche nkrofo gum sanka wa he na maka o computer man o fro ba ne kwa asem fro nko woni tumi de na wo ne power sasa o sisi ade adanu edie nko a wote ye na o se nkrofo we nipa we mo nko na mo nkwache no ye be hu na mesne police station sisi acheche na doso na chi na mo cheche ne so nya obi asa asofofo na echeche aso mi bisa asofofo ne di ntina sisi acheche na ba mo so could it be say no muni tumi a mo de be work nipa kro ntina ma mo cheche nkrofo ana Jimmy na aba Jimmy Yesu ku edi na chi ka no ho asem se ne plan mere magde. Wow. Anwosira nti wankasa waka asem ba ko pe wo se nyame nsate ya wo so a enye de mo de ma no ba ka ne bebu ma pe. Yesu ye criticize and Jesus was criticized in so many diverse ways. He never went to police station at that time. No police station one konko. Me computer man metie obi nka se obi am ya che me pe me ya nche oda. Wow. Don kuma kwase ampanyini ba so obaji masasi timifu a wusa samado ho me sa akoto an ho da me ko bia me ba akoto manso. Wane yiri bajimi
Man can't send me am say me ya kwankyere 13 days we dey be 13 days akwankyere. Enya yi ni furo no ko ne baby. Oh sir. Yes of course. Okay. Enti se me no metumi nuanom asofo. Sofo a we ye papa bia no. Emfa police station asem so obi edi watam kwọche no. Wo tumi approve tumi ne kire. Me ma wo nkyem bia meye. Obi sama wo ni bi pe dia wo ke mpacho hwe camera no na camera dia me hwem. Na me hwe no so. Onyanko asofofo ne for ma. Me dia asofo mi page misem. Mate asofo am hwe me dia mi page misem. Mo kura tumi obi di matam kwọche na yede. Mumfa mo asem no nkosie mponche. Mo ye nkrama ni nwa mo mesu enyansa wa ha. Ntina me ti o me pesofo bi adam for fano. So obi akaseti ye di Yesu kura tem. So who are you people so obi akaseti a na gbagbagba mu pom se nwan. Me this for 28 December on 43 years. Wow. Mu bada bay. Ya de kire ne ba ya nka bi ni computer ma oba me tuwe ya sopa me wo mfre urade nso be me mfre urade fa me kuso. Na so dai. De wo mfre urade no. Ntabo mu no hye. Nti me de nkwase afo we dwuma ekwa de. Me ho afase de wo ta me no. Ana me wonu nya me kro me yo me kwa too much as me sua dia be professor in political science. E de ne papa hwe kwa bi bedi matema me kwa ni. Bible say me emfa nto so ma ne nye ho. Enti me tu asofofo. Se moye matured. E wo nyame adwuma mu a. Wonko kase obi adi watam na akọche no. E wo adwuma wo go Yesu kra na edi na chi no. Ye di na tem. Yesi Yesu ye kromfo Yesu ye sei. Na de ya akọkase obi kase wo mfiri nyame wo de aduro na ye adwuma. Chano. So that's why we have the competent court of jurisdiction. Let that person get saved. Na aye cool. Na mra na aye lejuma. Ekwebe ye jama nka. Every say. Wonye bibi mani pante wase. Ne se nyama na afro wa nkochi nipa. Bodo sam na afro wa bepra ko. Munya chimi no. Na mabodi sefuo munyi. Ene na munjai jimi no. Mabodi sefuo nko na mkoyi. Ene metimi aka esi ni pise computer man. Say na first na can me done 1% and say a shooty at the 100%. Because for the first time I mean who say or suffer our nyame juma na ache. And you know all cassetia sa dia na eba so no say na say freedom of speech ni ntimi criticize bi ntimi kan wa adwin bi na o ye juma no so na obi an criticize obesi de wahu ebia misi hei ebia mi be matari be bi ate obi ehumi ansere mi anka se na ata ni to na atiti ya mesi de metwa mani mpo ehu se bia me honam bebi mpo gu honom nipa ne sere a wosere mi ne yi a woyeye me no na me ma mi hu se sa asinto bi kura mpo aba matare no computer man me da se wonya abre na woni ye etwetwen ko yo ebusuafo edi no eno aye Miss Cover Girl self me Cover Girl mejo so tap send e kwenti a obi afa so de send this card man adofo no mo fie so we send this card during the process ne be of your promo code me pa choju ho no ma e ya no wato obo asepa now they are the part TV now they are show the ama me so the show wa America be $10 free so na any of the European countries so you be €5 free e be me di no eno ane Miss Cover Girl so offer me Cover Girl mejo so macro. So physical money and put me do rap to say. So me send you my within a minute in Sabakandia and then one tap friend. Yeah, ebusiafo bidin di na akoma pachrewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for aba. O send ko fa baby a. Na ye basa. Omo rating so ye. Omo ye A1. Nti obian load tap send. Na on sense ka fa tap. Yebo hu de wo kire amansan. Yebo hu de wo kire Ghana for say. Ye wa kwantu ne di sika kofi enie. Me ye mfemfa ba bia ye benu ye ho. Tap edemu tuwa. Tap send in this street. The tap de no an eko. Tap de enduan ne na eyi. Piao.